Vi er kommet her i dag officielt for at indvie i byggeriet af Københavns største skole. Vi har glædet os utrolig meget til at vise jer, hvordan den nye campus for Copenhagen International School kommer til at se ud. Og visionerne for det her skoleprojekt har været at skabe et campus, der giver mere kapacitet til den internationale skole. Men også noget, der er med til at gøre København og Danmark mere attraktiv som destination for udlændinge, der kommer til landet for at arbejde. Udover at opnå de visionære krav, vi havde til byggeriet, så er der også lykkedes os at etablere nye elementer, der skaber stor bæredygtighed. En facade, der kommer til at dække hele skolen med 12.000 solcellepaneler, og dermed bliver et af Danmarks største solcelleanlæg. Og jeg vil derfor gerne byde velkommen til og give ordet videre til overborgmesteren for Københavns Kommune, Frank Jensen. Tusind tak, John. Kære elever, kære medarbejdere, kære ledelse på SIS, kære alle samarbejdspartnere, de 6 fonde, som er repræsenteret her i dag, men også entreprenører og håndværkere. Jeg er utrolig glad for at få lov at tale her i dag og være med til at lægge grundstenen til det nye campus her i Nordhavn. Not just a school, but an innovative, inclusive, sustainable international school that combines modern architecture and learning methods for the education of truly global young citizens. That's you. And that is quite a mouthful to live up to, as I'm sure you'll agree, but we think we can do it. Today is indeed a cornerstone event as the new CIS campus endeavours to become a cornerstone in the Nordhavn community. In keeping with the pioneering spirit of a school that started 52 years ago in a shed in Bauswerd. This area that we're standing in right now is the gymnasium. And there'll be a second gym on the other side, and there's a third gym on the other side of this building. Up top here there'll be a fitness room and a dance studio. The administrative offices will be down here, and the classroom towers will be up above here. It's an amazingly big footprint of the building. So what's the best feature? Probably that it combines the primary, middle, and gymnasium. I think that's really good.